Alors batata na ba mama mutindu betu na kutuba betu ke kusala iki na kilumbu ya bubu yae betu ke sala diaka diambo iki betu zaba ke bantu ya PCT parti ya buzoba ina meku nata bwala na isi ina meku yiba mbongo ya bwala ba ina meku zaba kaka kunu kufa bampangi bakena kuvingila ti banki ya nene yina betu ke boklaka FMI kuza kupesa baba mbongo me bazula kuluta ni na kilumbu ya tanu ya ngonda yayi beto kele beto mekutala na tala ya banki yango ya nene yina kilumbu yango ya tanu ba mekukatula yao kuna yake diaka Kongo ke diaka kuna ve. Alors bantu ya PCT yina na bantu ya Sasu bantuenya ya bazoba batata ya bazoba ba mama ya bazoba ina kena kuna kulanda muntu ina kena kuvuelisaka bwala ya beto muntu ina meku yiba mbongo na bimvwama nyoso tu ya bwala bakena kuvingila ti bonke ya nene no pesa ni mbongo sa mtu ba kuzonza na bandinga nyoso na kati ya bwala na ba mikro ya ba ya nene ti pa bantu ya inza meku zola beto ba meku pesa beto mbongo yake luvunu beno kuwa bao ve beto zaba ti banke ya nene ina peke na kutala ti bana ya Kongo kuna kia kutelama bana ya bao ina kia vandaka na bambanza ya mputu meku telama ba meku tuba ti baku pesa mbongo ve na ba ina meku zaba kaka kuyiba mbongo ya bwala meku zaba kaka na kujia mbongo ya bwala mutindu bake kudiaka banguba mutindu bake kudiaka ba masangu mutindu bake kudiaka ba nkaba na bwala ya beto ya Kongo mutindu bake kudiaka ba madeso. Donc ba banque ya nene mekume tubati babana ya bao babana ya le Congo ne kabana na mputu na ba société civile ya bao nyonso mekutela ba metubati bale na kopesa mbongo na Sassou sauver ni mutindu na banque yina mekukatula kilombo ya tanu ya ngonda ya iba metula le Congo sana kusalama na kustala tisiba na kusalisa nkadia mpemba mutantu mukuyu tata ya kizoba ina zaba kaka kuyiba mbongo ina zaba kutula kubinata bisalu na Congo ve ba mekutubati bake kutala tete samuti ba condition na bakopesa yandi ya kitele ya kulunga ve ni mutindo beto kutuba na beno batata na mama beno kukubama ya imekuma ntango ya beno na kutelama ya kintua na kubingisa bau beno kutala boma ve beno kutala diaka boma ve minduki ya bau siba kubasisa yao babantu ba mfumu ya inza nyoso kena kutadila bau bameza wati muntu ina kena kulosa Kongo yani kena kulosa pe ba inza nyoso tu ina kena kuzungidilaka Kongo kena kulosa pe kimvuka ina bakeboklaka ya ba insi ya Afrika ya katikati samuti beno mokuzawa ti kompanina ina beto bana beno kevana na mputu ke fisaka beno mbongo mutindu Western Union mutindu Manigram kena kundimadiaka ba mbongo ve kena kundimadiaka ve samuti sasume kuyiba ba mbongo nyoso. Donc yamo kuma diambu yamo yakele diambu ya nene fo beno kuwa yao bien batata na mama ya munu ina kena mbanza nyoso tu ya Kongo ke sasuke diaka muntu ina lena kusalisa Kongo ve PCT ke diaka muntu ina ve ibetike landa bau kunata bau na luyalu ke sambusa bau ba ina nyoso kuyibaka mbongo ya le Congo fo ba kutula bana boloko ina et puis ba ke kufuta ba mbongo ya Congo si ba kutunga ka inzo ba kuna kubuma mbongo na ba banque ya nene betike kwena baka yao betike vutula na luyalu ya Congo ni mutindu ina yake vejaka ntangu ya kusukula maboko beto kuzitsa bao bakuluntu ve yake diaka yina ve beto tubake beto kota diaka na buzoba yina ve yamekuma ntangu misiku fo ya kubula bayina nyonso tume kuyiba bayina nyonso mekufwa bayina nyonso mevuelisa Kongo metalisa Kongo mpasi ni mutindu na beto bana ya beno kena kunwana mpipa na ntangu kena kulala ve kusonika ba mikanda na ba mfumu ina nyonso ke kuyalaka inza ya mvimba kubokila bao na ba telefone kusonika bao ba mikanda ntangu nyonso. Donc beno kuprepare kuna na kulanda Sassou so beno kuzaba bambazi ya endi na babwala nyonso na ba ville nyonso bake kuna beno zaba ba inzo beno kulanda bao yame kuma ntangu ya kulanda bao beno kuvana na boma ve
samuti meme mindele yina bani kukengidela bao me kuzaba tieke kaka bizoba ya mpamba mutu bakezoza babiwulu kaka bakele kaka babizoba bayina ke kuyiba kaka mbongo bayela bakuyilika mayela ya kupesa bisalu mayela kubotisa mbongo ikeleve beno kutelama